खुलुमका हाइन हाइ लामसगो चुमुइ टिभिनि आथुकिरिनि पान्दाव गे हाइन हाइ संसिनि पान्दाव तिनि नारवाय इंगसिनि लगे फाइमानजाक फाइका ओ त्रिपुरा हास्तेनि खरकसा आर्टिस्ट हायकेबा थिनाङि जाति हिनि मानो बंका खरकसा थिएटर प्रेक्टिशनार हायकेबा बो एक्टिंग कोच गे जों बिनि मुं साइमान लाइनाय बिनि मुं का पहर जमातिया गे जों पुइलानो बनसिनि चुमुइ टिभिनि आथुकिरिनि पान्दाव जों बनो लामसग लाइनाय गे पुइलानो ताखुंनो लामसगो सिनि आथुकिरिनि पान्दाव के ताखुनो पुइला संना मुसुङो जों तो साइमानो नों खरकसा को थिएटर प्रेक्टिशनार हायकेबा एक्टिंग कोच नैनाय के नबो लुकुरक तो ताबुक सक जरते अब न साइमानियाखौ आमसे अब तामो के नबो न किसा सावि खनारे दे हामबाय जतो लुकुरनो खुलुमखा आनि मुं पोहर जमातिया बसाका ना थिएटर आं खरकसा थिएटर प्रेक्टिशनार लाइक नों सामान्य हाय थिएटर खायवां एक्टर एंड एक्टिंग कोच रिसेंटली वर्कशॉप कंडक्ट खायका चिनि त्रिपुरा हास्तेन एक्टर्स रुम तोइनो सो थिएटर बेसिकली आं जे सानै थिएटर नो डिफाइन खायना थाके गोबां लामा दं ताबो नों आं जदि सों नायखायखौ हम बकासे थिएटर कलायो बट टेक्निकली जों डिफाइन खाया थांगा के थिएटर हम हायकायसा स्पेस नांनाय लाइव एक्टर्स नांनाय एंड लाइव ऑडियंस नांनाय सो बेसिकली जों टेक्निकली नायखायखौ हमनो थिएटर नो सो थिएटर जे खायमानि अमो आं खायकानि 2018 नो सॉरी 19 सिमि चेंगमानि दान आं थिएटरो एक्टिंग स्पेशलाइजेशन नो मास्टर्स पाइका एंड ता आं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किमो कंटिन्यू खायतो आं ताव आरो तावसो जरकति पायाखौ खायतो आरो अंके न ओ प्रोफेशन न माने संसायमा न फातर हास्तेओ तो सं एक्टिंग न इम्पोर्टेंट रजागो अब बट चिनि त्रिपुरा चिनि हास्ते चिकोनम से खै अब न इम्पोर्टेंट नानै करे को ताबुक सक जराते इंगे न अब न तामु खा खाय न ओ प्रोफेशन न चूज खायका हामबाय बुखुंनि क्वेश्चन बेलाय नांमानि एक्टिंग जों साव जे एक्टिंग तो ताक सागागे कुनो अलगा जागानि एलियन थिंग याम तो आलादा जागानि फाया चिनि जे रियल लाइफ अरनिन फायु खरकसा स्क्रिप्ट सुइका स्क्रिप्ट until and unless बो परफॉर्म खाइजे ऐसा बो स्क्रिप्ट से बो डेड सी जेप्रो एक्टर बनो परफॉर्म खाइ आपरो से बो कथां गइथाव सो एक्टर चिनि डे टू डे लाइफ नि बहुत किसु रिफ्लेक्ट खाइ फातार हास्तेव जेमन इम्पोर्टेंट ना जो आई होप चिन और बो नाजाग न माइके बट आई बिलीव दैट जों जे कोनो फील्ड जों थांना के जों चिनि ट्रेनिंग नाव लाइक नों मेडिकल के एमबीबीएस नि ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के बीटेक खाइ same way nang business in bangai MBA BBA whatever then in aviation mai bu training now in fact khoroksa mystery bo training now bo formally na ya informally now khoroksa ni loge as an assistant kam khai now so I think sung acting no tip ko so ti shan bangai sung emne chin has to nai khai ke training karin biasa kaham khai to enki o jaga wo training kisha na khai ke grooming khai ja ke te thang nai bo I think apro boro rokte seriously na nai ningje samani ningje sungmani kong अंके ताबुक सं नुगै दङ सिनि त्रिपुरा हास्तेओ त एक्टिंग सारानो गोबां मा म्यूजिक भिडियो खाइलाय दङ बा ताबुक त फिल्म बहनै माका सं नुगै दङ बो हाके खाइ माने अंके अबनि बागै सं तेबो माने ताबुक सुजुग्रना नि बागै नाय सिनि त्रिपुरा हास्तेओ एक्टिंग नि बागै ताबुक काइसा कोचिंग अब हाय नांगो बा नांनाय अब हाय द वानसो नांगो एक्चुअली अमनि एक्टिंग में कोचिंग ना भाई डायरेक्टली फॉर्मली बनाई मनो इनफॉर्मली बनाई मनो फॉर्मली इंगे एकेडमिकली थांग मनो फॉर एग्जांपल निनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तों देन निनी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तों FTI आव निनी एक्टिंग नो करे निनी डायरेक्शन फोरोंजाव सिनेमाटोग्राफी फोरोंजाव स्क्रीन प्ले राइटिंग देन निनी आर्ट डायरेक्शन पदर परतों सो जों जदि आरो थांगै सिन अरनि खरकसा खरं नै फानो ट्रेनिंग फाइगन के बने अंडर इनफॉर्मली ते ओन बरो ट्रेनिंग नाइमन सो ट्रेनिंग एंड बगै आई बिलीव दैट इंपोर्टेंट थिंग इनकाय ओ जे नेशनल स्कूलिंग ऑफ ड्रामा हिन माने ओ जगह नाना नि हिनकाय बाहाय के कांटेक्ट रखायना नांनाय तै साव बाय करंना नांनाय ओ जगह नि बाय वेरी गुड क्वेश्चन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बगै नों फर्स्ट ऑफ ऑल निनी ग्रेजुएशन मस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नङा नांनाय देन निनी थिएटर एक्सपीरियंस दं नांनाय थिएटर नों और चिन आगरतला ग्रुप्स दं कयेकटा इवन दो दे आर एमेच्योर बरो प्रोफेशनल ग्रुप्स या बट स्टिल बरो बहुत काम काहाम खाइ दं आन बांगिले सो बरो बाय ट्रेनिंग सारा न खाइ दं माने बरो तब जे खाइ दं नाय इनफॉर्मल ट्रेनिंग बरो बो मासा न रो सरंग फायु देन पास खायु म पास ऑन खायु
ओंखाय देन आरो नों जइन खायमोन आरो जइन खायदि 2-3टा प्ले खायदि 4-5टा प्ले खायदि एनएसडी दिल्ली नि बागै 6टा प्ले नाव एटलिस्ट दिन एक्सपीरियंस नों फॉर्म फिल अप खायफोर मारनाय देन खरकसानि रिकमेंडेशन लेटर खरकसा थिएटर प्रैक्टिशनर सीनियर थिएटर प्रैक्टिशनर नि रिकमेंडेशन लेटर सबमिट मा खायने ऑनलाइन फॉर्म फिल अप देन प्रीलिम्स एग्जाम सिन नॉर्थ ईस्ट नि बागै इनका गुवाहाटी सेंटर प्रीलिम्स एग्जाम नाय प्रीलिम्स पाइखांखि नि मेंस नि बागै रिहन जानाय आरो सेंटर फॉर 3 days रेसिडेंशियल नाय वर्कशॉप नाय निनि कोनो खरस करि नि पॉकेट नि जत बर न नाय टीएडीए सी नों सोरंगा नि बागै सोरंगा नि बादो एग्जाम नि बागै नों टीएडीए माने तो अमनसे कामते सुविधा कटर दं आई थिंक इंडिया वाले क्री एटलिस्ट सो और थांगमन सर थिएटर नि ट्रेनिंग रजानाय थिएटर नि ट्रेनिंग मीन्स थिएटर ओनली एक्टिंग या थिएटर नो निनि एक्टिंग दं प्रॉप्स मेकिंग दं देन निनि डायरेक्शन बो फोरोंजाव देन निनि डिजाइन बो फोरोंजाव सो ओवरऑल थिएटर नो एज ए नॉट ओनली एज एन एक्टर और नॉट ओनली एज एन डायरेक्टर बट ऑल्सो नो एज ए ह्यूमन बीइंग नो ग्रोथ बहुत ग्रोथ खाय नो सो आई होप थिएटर या नेसेसरी ये ताखौ नोंखे अबो बाय अ प्रोफेशन में गदाल माने नोंखे केबोनि थानि हेल्प माने बा नों बाहाय खाय अबो खाय नों माने बाहाय का प्रोफेशन नों चूज खाय का केबोनो न हेल्प खायनै रक दे तंग खा जगह गाइड खायनै ओ जगह थांदी बाउंते खायदी हनै डेफिनेटली कबामा बरो गाइड खाय का आं खा खाय कबामा बरो आई बिलीव दैट कबामा बरो गाइड खाय का न बाहाय के आफ्टर माय ग्रेजुएशन आं ग्रेजुएशन लो कंप्लीटली ऑनलाइन थांबाय का आं ग्रेजुएशन खायमोन इनका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी आगरतला नि खायमोन देन आफ्टर ग्रेजुएशन आं जॉब नि प्रिपेयर खायतोमोन बट एनी हाउ माया देन समहाउ साइजों तंते देन आई स्टार्टेड आं आगिबो एक्टिंग रो हमजो दो आं खाया बट आगि रो स्कूल रो मिमिक्री बहुत खाया सो आई लव एक्टर्स एंड आल्सो वाचिंग मूवीज अदर देन दैट and interest on actors on interview rung nai so nin actors on interview rung nai Irfan Khan ro great actors Nasiruddin Shah Nawaz Pankaj Tripathi boron interview nai Deepak Dobriyal songni boron oron se ang siuje omai kaise institute tong omai ki sika then ang Tribhuvan University of first batch masters in performing arts kholo amo ni theater non ting then arong apply kaika amo ayang mother university among kana mane blessings kana ut time na ani ang nugui ro jom haitong then apply khai ka aro entrance ka tiki ka then aron classmates ho malaika even though boro bahut senior theater boro practitioner or practice khai boro ro so boro no rang bahut kisa help maka then ma'am song ro bahut maka babita ma'am tong oron ini oron Tripurani NSD phurung bo bonor help maka then phatani phurungani phaine Devendra Ankur sir songni NSD Delhi ni ex chairman ro bornor ang bahut kisu sarangan maka and classes je tongnai ro bornor bahut kisu sarangka directly or indirectly both ways sarangka then borano push khai ka nang ampai khangka thangdi NSD apply khai di so NSD apply khai ka NSD Sikkim or Delhi ni ya Delhi ni apply khai liang sara Sikkim ni apply khai ka maka thangka and of course no boron बहुत support tong hima sane do boro indirectly to support khaya you know that chin intir bro example kri boro sa ni bangai ta boron thani बहुत example tong for example bo hai ke bo MBA khaija baro job khai tong example tong boron ro phatar ni scenario to alada but chin ora example kri so definitely support khayang nai but eventually boro support khai ka no nai ni mani saka khaya phano bising khaya you get that vibes na vibes ni parents are in vibes na positive vibes so mo feel khai so boron bu बहुत हेल्प दं nge nang to o course o masters paija nge nang ta book o Tripura haste ni je artist tong nai rok borok ni bagai nai phainai o nang kuno khainai ni amti rok wan sugui de tong kuno katal coaching center phano hanga training acting no toi nai o bhai ke bo mane tabu je surengya tongi tong nai rok je chance maya borok ni bagai ne bong no te bo kaham ke furang nani o bhai rok kuno khaga ma de tong definitely khaga man tong because NSDO boni kam ka sudu serengna niya phorongna ni jem jara musuk nai phorong jara musu ya Mumbai tong to bor alada yang khai theater for example Nasiruddin sir song bor film khai tagu theater khai pu phorong Piyush Mishra sir song behind so ani bo tong that
chini oroni borok rono ang je tak jorote an guru ne aron mamani ang to khoroksa guru ya kabam guru noron makha borok no ang te se pass on khayani chini hasteo because chini hasteo chini je nini culture nini je music omorong no sung use khaima khangka sung bahut jaga thangman so tong ani future plan tong ani nang amse father hasteo thangai oba ke kabang ma jenang taw sakani je guru rok tongo nang o jaga serang mane ni experience rok kisa sai khana sini loko rok khana na mo jeng experience bahai experience to my god omo sorry it's like heaven because nang kaisa jaga serangan thang nang ara jaga ni rang nangya fees nangya ulta you get the scholarship per month so at least huge amount ma apano nini solina ni ngi thang day to day life so or jagos nang teacher koto web thai teacher koto nsd delhi ro aro ni retired exact teacher ro phai ngka borok bai je nang malai event je kok samani om bai sudu sim nung borok na ron bahut kisi sarangan mau so an experience of my te kaisa mention khai musu nsd bado de oron ni tripura haste nang te khorosan mong nazarlia late Madhusudan Debbarma tongmani khorosa theater practitioner tongmani actor and director thei bega tak to mo sange natak academy award bumanja bobai kam khayani chance mali ang direct kam khayani kintu bonne bobai ang jang kok salaimani waisewani oron bisingo nang bahut kisi sarangani makha and je toyedabani ni push bisingni sing phaimani omoro makha bone oron nge tabuk takong nang tabuk ke tak present ong nang tabuk tam khlai tong sini nang to tabuk oro de tong na fataro de tong bu hasteo tong tai nang tabuk tam khlai tong aba kisa sai recently chini vacation mai phaimana ora ha okay vacation mai phaimani vacation phai asuk productive kam to khaimaliya but workshop kaisana kha te sing je samani then angar no khaje chini oro ni already the actors ro borok nije phaiga ego krei ngka omno ang asuk je khusin kan bkhabai an borok je phai an oron je kisa mise tongmani naka bor anse bahut kam khaija boroi compare khaya but an oro je tongmani ang bor baje share khage experience boronaka and boron experience ang naka give and take oro phai je vacation phai bahut aram na jaka otherwise ang vacation tak to kono khai tengya thangnai tak thang vacation pai thangpinai then salung pinai sin kamaro learning process nge oro ni bagai khai kono wan sukjak kari kheda mane to oro pai phaine oro kono khai pe sini tripura ni bagai ne je artist song ni bagai abo kisa sawai de mona tam wan suk mani da ang phain oro phai je ni play tong yade natok je sangsamani theater play direction khan and plan tong different actors nai chini je different types of music instruments tong mani sarinda hoite kham teni ni Chumui jotono tei je kotor in the sense who are very talented but boro opportunity maya proper opportunity maya so angbor no tei kam khain musu so that angbor no training me rakha je anor tongmani training rakha bor noron bunda khang give and taking kha then production kaise khaika so omor no tei theater festival lo tei thangani Delhi ro theater festival koto National School of Drama ni ar ro thangani chin culture no phunungani not only direct dance music oh my god theater need through like ni noro acting tongnai script tongnai music tongnai lights tongnai design tongnai joto mili oh my ke amalgamation khai phununga nani tong chini or ni generation ro no borno butui dulani ani plan tong and of course jara aspirant actors rok tongnai ro but theater no hamjang nai ro sudu theater no hamjang nai ya borno sanai ang thangdi National School of Drama thangdi thangmai ke groups join khedi at least serengai tongdi process tongdi learning process to never ending process je thangsa serengai thangnai sing sang borno mai sanai te kaisa kok theater ni te kaisa important kok ma sanai ang sang phatar abroad countries ro nai khang ke nungnai Serai ni simen ni theater no tui boro education no use khai boro schools rogo theater ni tactics no tui use khai ni Tripura National School of Drama tong boro bu use khai oro kaise sin National School of Drama tong amongka theater in education orong ka ni
बरोनो दे आर कॉल्ड एज एक्टर टीचर हो बरोनो बर एक्टर बो टीचर बो सो बरोनो अमाय फोरोंजाव अरन एनएसडी हो आं साजाव अरन एनएसडी बो जे स्रायरनो बाहायके तुई दुलि फोरोंनाय बा खरकसा बरोनो नों बाहायके टीचर सनामनाय अमायनो मेनलि फोकस दङ अर एक्टिंग डायरेक्शन तो जतन फोरोंजाव देन आं सानाय थिएटरनि इम्पोर्टेन्स दे आं साइतमनि ककरै थांगा सरि यां थांबाय गो सानाय जों फातारनि कंट्रीस रो नु जे थिएटर नो यूज खाई सरायफोरन सिमेन बहुत किछु फोरों ताकसिन इंडिया बंगा नाय दं दिल्लीयाव अलरेडी जाक दिल्लीयाव टीचर भी रिक्रूट खाई दं बरकता उनके थिएटर आई थिंक बेस लेवल नि सिमेन किसा किसा के तोय फेना आई एम नॉट सेइंग दैट खरकसा सरायनो नों प्रोफेशनल एक्टर नि ट्रेनिंग रनाय हाया बट थिएटरो सिन्स जों बहुत किछु यूज खाई सो अमम बायनि ब्रेनस्टॉर्मिंग खायमन नों सराय दं अमाय ताबो नों साखांगे नों थिएटर सरायरन बाय नों प्ले सनामनाय सरायरन बाय नाटक सनामनाय बा सरायरन बाय मूवी सनामनाय डेफिनेटली नों अकरारनि फिल्म जेबाबे सनाम 18+ ने आलादा बिलो 18 ने आलादा नाय डेफिनेटली समाय दं सरायरन बाय आलादा तांनि नि तमां फातानि अब्रॉड कंट्रीज रो आं जे सिमानि जरातै थिएटरनि जे टेक्निक्स दं थिएटर गेम्स दं अमरनो यूज खाई बरक सरायनि जे पर्सनालिटी नो बरक डेवलप खाई सो तमां सरायजा आसा कॉन्फिडेंट नों थां सरायजा आसा कॉन्फिडेंस थां लाइफ हो देन ही और शी कैन चूज हिज और हर ओन पाथ अब करियर थांनाय बियां थांनाय सो आई थिंक थिएटर नम कासा इम्पोर्टेंस दं चिनि इंडिया बंगा नाय दं उनके तो बेलाय सानाय उंगै दं प्रोसेस दं के संता बुक नुगुइमानो योद्रक जे स्पेशली फातार हास्तेनि तो साया सिनियाव हास्तेनि न गोबांमा योद्रक ताबुक दङ जे आमते यो इंटरेस्ट दङ बरंनि एक्टिंग रगो फियाबा नगो सपोर्ट माइनिया नों 12 पाख्यांगे ताबुक नों आलादा एजुकेशनल नों आबो बंनो गदाल रो आइ थांगैनि न स्कोप गरै ताम खायनाय जॉब रगो कक थाङो इंगे खायरिया सपोर्ट खाया मगै चान्स माया मुजुं फाना बरक आ जागा बं टैलेंट दङ फियाबा बरक खायमिया बा फुनक माया गाबनो के ताम कक नों साना मुजुं बन मै कोनो मेसेज जे खायमिया बा पेरेंट्स सपोर्ट खायांग दं हा फैमिली थेके माइनियां दं हा रंनि बागे आं अमो तै सिंजे साइट मन चिनोरन बरक ट्रेनिंग नाय वइ ना सं दं ट्रेनिंग ना के तेब थानाय साइट मन नाय तांनि दिनो ग्रेजुएशन मस्ट नों एनएसडी नों इफ नों एक्टिंग इंटरेस्टेड एंड नों प्रॉपर ट्रेनिंग ना हमसो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बतों बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट न अफोर्ड खायमा के थांगि अफोर्ड खायमे कि नि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट दं एनएसडी है एफटीआई है दं एफटीआई मिनिमल चार्ज ना हो बेसी नाया बट जे जागा नों प्राइवेट फिल्म स्कूल नों पर ईयर 10 lakhs ना मानियो नों एफटीआई रो पर ईयर 1 lakhs रोन पाइ थां तब पेरेंट्स सपोर्ट खायनि को पेरेंट्स सपोर्ट खायनि रीजन अमन जे चिनरो एग्जांपल करि बरम बुसकांगो सो 12 पाइ खरकसा बो एस्पायरिंग एक्टर फन बो एस्पायरिंग डायरेक्टर फन तो ग्रेजुएशन खायना मन साने नॉट फॉर जॉब नों ग्रेजुएशन खायतनी बहुत किछु सियो नों ग्रेजुएशन खायमानियो जों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत किछु सोरों फॉर एग्जांपल नों ता एकेडमिकली नों बसे एक्टिव जासिया बट एकेडमिक्स कारै बिनिनि गोबांमा अन्य एक्टिविटीज जों करिकुलम कल्चरल एक्टिविटीज जों आरो बहुत किछु सोरों देन नों डिफरेंट बरक्स बाय मालाय डिफरेंट बरक्स नि थिंकिंग बरकनि बाहाय बरक कायसा मानिनो बरक बाहाय इंटरप्रेट खाय अमन इंटरप्रिटेशन नों नायमन सो ग्रेजुएशन बरक मुनिसनि कायसा ताक बाहाय सासनायबा कायसा नों मूर्ति ताकनाय स्काल्पचार सनामनाय इनके हानि बे सनामनाय इनके सगां क्ले नाव नों क्ले नाय दबा इनके उ जे क्ले नोस नों शेप रोइ लास्ट मूर्ति खाय सो आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल लो उ क्ले नो आस्ते आस्ते बोताक जाओ बनिउलो ताक जामनिउलो बाहाय के बनो पॉलिश खायनि ताक फ्यूचर बो मालायने मालाय के साइजन पण पॉलिश खायने इट डजंट मैटर बट खरकसा बरक पेरेंट्स सपोर्ट खाया तंगनाय बट खायनाय लास्ट ताक बनि रेस्पॉन्सिबिलिटी सिबो बनि करियर नो बियां तलांनाय आं साया जे पेरेंट्स ने अगेंस्ट थांदि नो नेवर डू दैट पेरेंट्स नो कन्विंस खायदि नों निजेबो सामं खायदि नों निजे सामं खाया जे पेरेंट्स कन्विंसिंग या एंड पेरेंट्स बता फुल्ली कन्विंसिंग या को बट मोटा मोटी का एंड तक बरक सपोर्ट कर आई रियली थैंक देम माने जे बरक मानस सपोर्ट कर इवन दो बीच में बोलते हैं कि ये मत करो क्या तो सब तो चलते रहता है तो बड़े बड़े लोगों को भी सुनना पड़ा था तो अभी वो सब एग्जाम्पल देंगे तो लंबा खींच जाएगा बट
जे सामानि सामुं खायदि जे मुसलमान न जे खायो अबना kaham ge khlai thangna yes खाय तंदि and graduation नि लगे लगे बमरक खायमोन Nge da paithago kaisa sangmung abo nge sini tabuk je sing Tripura haste onugui dongo o je movie ba film ni man ka boro khaimane obo to low budget to marketing rok amsik angya ko nge o marketing ba budget obono ke bahai ke strong khainai obono kisa sai ke nang manni ni tamo experience obono te ang film marketing ni expertise ya do but ang film nai ang film bas bahut film dekhta hu international films बनाए इंडियन फिल्म्स बनाए एंड रीजनल फिल्म्स बहुत नया महाराष्ट्र फिल्म्स केरला फिल्म्स हमारे रीजनल फिल्म्स ना आसाम फिल्म्स ना इधो चिनोरो मे बी चिनोरन फिल्म मेकर्स किसे साजा ये फनुंग नहीं बट काशे कोंग मसाने मैक्सिमम फिल्म जो तो फिल्म्स है यार चिनोरो फिल्म्स काम का लांग मने हादू रो यारंग रो माथिया रो चिनोरो नि फिल्म्स रीजनल जोखन संग रीजनल फिल्म्स साइड दो चिनोरो लो बजट डजंट मैटर लो बजट दिखाए ना हाई बजट देखाय नों जखन निने आसामनि विलेज रकस्टार मूवी असक लो बजट मूवी से ऑस्कर नि थांगमोन राजकुमार रावनि न्यूटन असक लो बजट से ऑस्कर नि थांगमोन चिनोरन ऑस्कर थांगमाय फनो एटलिस्ट ते ओइन बिग फिल्म फेस्टिवल थांगमोन जखन नों फिल्म नि कक सागाबा अमानि ऑब्जर्वेशन सी आं अरन एक्सपर्टीज या सो जानि ऑब्जर्वेशन सानाय आनि पर्सनल एक्सपीरियंस बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन बाय सो चिं अर जो फिल्म्स नाम खांके चिनी औरनी लोकल फ्लेवर रखे सानाय rather than Bollywood ni ba nini South ni oma ni sing flavor na sinoro khaiman nuguta angje nugmani so oma haino na yo sinoro ni local flavor di nang local kam khaigeng ke global ngani kono bepariya why because nang je boini or nawi amno boni influence be khaitong sorry not influence to different things see omo like it's almost copying almost copy khaiman Nini se kaham already bui khainai tong hai deba nang Hollywood no surung khaine nini se kaham already bui khainai tong nini product why will the nini product no bo karani nai ne abonota nini oro ni khaidi local flavor di unique nai local lang anga bo global automatically link thau so this is my observation Angke sini oro je tabuk acting ni angke nang khorok acting coach ba acting ni ta oro je acting tabu je actor actress rok tong nai rok borok ni buskang ote bo bong ni acting no strong khaina ni bagai nai borok na ke tai tam tai mane bahai bong ni tai samung rok khlaina na ko bong ni acting no tai ba tai phai tong nai je tabu sung no short drama rok khai tongo borok bo kuno sringjak kre haino khlai lai tongo angke borok no te bo strong khaina ni bagai hingke borok no nang tamo nini mane thani tam koina mujung borok no kuno kaisa message ta borok ni bagai ang koinai je khaimani amno continue khaidi then bukhabai khaidi sometimes jodi time ma khangke theater group join khai or mutam chini or groups tong or join khaiman join khai nang kaise kaini nang stage je play khai kangke stage natok khai kangke ang sanai stage acting kaise gari kotor hai truck gari hai camera acting ke गारिब सा माने स्मूथ के सालो जने माने आनी सामान के हाई स्टेज जरा स्टेज खाइने रन भाई कैमरा स्क्रीन एक्टिंग आनी बागे किसा इजी हाइंग था आंग जमा समन बिकॉज थिएटर बोर्ड संग रिहर्सल खायो एंड रिहर्सल इन सकंग रिसर्च खायो कैसे कैरेक्टर न तुई कैसे प्लान न तुई बा कैसे नि स्टोरी न तुई रिसर्च खायो सो उ जे हैबिट्स रो खरक से एक्टर न रो तंग रुपायो उनका मो स्क्रीन एक्टिंग खाइप्रो बनी काम नाम अमरो बहुत काम ना वो जे बन आगे हैबिट तो एंडबा रिहर्सल खायनी बार प्रैक्टिस खायनी कैसे सो अमरक सानाय आं थिएटर खायमा के खायमे के नो प्रॉब्लम करी निजे न चिनी टीचर्स हो साउ चिनी गुरु साउ जे खुद से बड़ा गुरु कोई नहीं खुद से बड़ा टीचर कोई नहीं साउ आं जे खायतो मनी आं नुगुइ तो नों जे खायतो मन नुगुइ तो सो अमनो नाइबो ऑब्जर्व सक्सन ऑब्जर्व खायबो जों चेंज खायमन देन ते कैसे कक सानाय नों जोंनि क्वेश्चन सोंमनि और एक्टर्स हमनो बाय मेसेज रन परिमानि हैबिट दंक साव शॉर्ट स्टोरी रफन पोएम फन बा प्ले परिमा के प्ले निन कगर नाटक दं तक सर नंद कुमार संग सिमन रक दं हमनो परिमा के साव बिकॉज पर के इमेजिनेशन पावर बारू हम तंनाय ते कैसे कक सानाय
training bang kisah just kayak macam sao आरो ग्रुप दङ जे ग्रुप बाय गदालि मानो हने आ ग्रुप रंनो किसा मेंशन खाइरे दे तांगे हिंकाय सिनि पारा रगबो दङ जे आमसक सासुक मानिया बो माने बाहायकाय जॉइन खाइने बु ग्रुप ओ जॉइन खाइने का ब्रो किसा ब्रक साइमान के अब अमो आं सानाय ग्रुप्स बो ग्रुप्स mai directly to ang sanai अमो हम तो सामे या बाहायकाय कांटेक्ट खाइने बा but ang sanai puile sakang playing or natok thangi nai di chin ko boro bai आजकल almost only ya but ko wanji beng ko boro bai almost only ata nai dia ro thang nai nang bo mono saja bo group ni no saja khane amno u group bo join khaiman ayang kha jodi afford khaima khang ka ba fataro thang group join khaiman afford khaima khang ke then again same thing you know theater culture asa kare tak phai tong aste aste then graduation complete khai apply khaiman NSD ro के ताखुनो सिनियर टॉपिक ने फातारने किसा माने ताबुक जे सिनि रिसेंटली जे चलि दं माने सिनि ताव को माने फेक जाकनाय माने रक बाय जे गदालि दं माने योत्रक अब बाय जों गोबां मा जागा ताबुक नुगुइ दं सिनि जे योत्रक अनेक बनि करियर रक हामिया एकदम उन थांगा बरक ने कोनो करियर से करे क्या बरक अ फेक जाकनाय माने बाय गदालि के अबनो नों माने कासा मेसेज रनानि ताम मेसेज रना मो जों योत्रक न जे बरक फेक जाकनाय माने ताव हनि ड्रग्स आम तेरक बाय बरक जे गदाल दं माने अबनो तैने कासा message ang sana hin tomani nung sagang sungi ro ka hambay mun bhai drugs bati tema sanai mama si among ka destruction nila mam joton si ta ang besi sagang ke basan rama iklai thana but joton siuje am hamya lama still adolescence period o srai rock mane asuk je borno tama sasinai curiosity de sanai na energy de sanai amon bagin chini u adolescence period asuk je khoroksa sarai no shape khaitala mangke boni bright future ja asuk bright man omo khaije ya oro ang sanai not only sarai but as a whole society song omno tei kam khayan na borno sanai jara kering tongnai rono bo ang sanai as soon as possible ya kamake sanai belai sanai bono kari boni ungkolo bahut lama kaham tong dunia kahama tong intoxication khai nang intoxication khai man ulun hallucination ngi je dunia nung mani omno kari real dunia bahut nai tho sanai kibil phaidi and je kam khai mani je khamang interesting omno khai di sanai art by kereng ma ka do sao art khorok sa borono bahut gurum khai so and sanai parents rock not only parents as a whole society okra sakar ronu sanai boron kaise duty klai omno nayani bo borok biang ni phai phal paine at least amro to nozoro klai le bo borok phalya gana gini mohalla to man to sible amro to police ro complaint khai gan ka sao so nge sang to tabuk nugui dong amte he kabang ma drugs no control khaina bugai kabang ma je jaga ro khlai jagi nei dong phia ba oboni amse kuno nuhuria abono muthak na ni tabuk suk jorate control phaimia koni man obon bugai ke tam mane sabon mane blame khaina ni mu jong aba haida nang tam khagai mane saboni bahai sebrok chaya khona ro ताबो गोबां मा जागा तो जों awareness नै नुक दङ गोबां मा पारा थाङै खायो इवन गभर्नमेन्ट नि थेकेबो खाइजाक दङ अंगे हाइबानो से मथाग्रि माइनिया हाय माने आमसे कंट्रोल करिखो अंगे ओ जागा के साबनि आं नों किसा सानामो जों ताबो बाहाय चाया र अमो किसा yang saya किसा पॉलिटिकल कमेन्ट हन थनाय बट सानि मुसोनाय हामिया खायन जे हामिया खायनि बरक बतन डेफिनेटली ट्राई खायने बिकॉज नों बजेन न फालि दं बरामन so first of all जों निजे aware मांगनाय जों निजे aware मानुलो sak aware manulo buina aware makine charity begins at home inside ba sagang sak aware mangnai then buino masanai then tak blame to blame game khai to lap kari khamo so as a again sana as a whole kam makine not only government not only police not only the politicians we the common man some common man amno tai kam makine I believe that
Melaki hambai takona sungna nini amsik kai nini life ni experience rok tai je saimi arok na nang lukurok na sai khana man bagai nai tai sini o panda 5 manjak phai bagai belai ke hambai angkai narok nugui man khana tai khana man khana sini taku pohor Jamatia bosungno strike strike ke sai khana raka theater tamo tai bo khoroksa acting coach bo tai bahai ke oja acting go sung kurungi man bahai ke te bo strong khai man sini Tripura haste o je acting khlai tongnai rok je artist rok borok ni je acting no borok bahagete bo strong khlaiman obono bahage godalna na obono sai ke sungno sai khana raka angke obo haike no sung financial rogo bo mo haike sini Athukirini Panda ni makhak tai sung obo haike katalna rwai rok tubuine phunuk pinai obon bagai norok choya kare shin logi nai tongdi Chumui TV khumka